sigaho nawe birakureba. Dore ambulance igura amafaranga makeya, urayiboneye na ambulance umva nziza cyane ihendutse ku miliyoni 3 zonyine. Iyi ni rifani ifite ububiko bwiza cyangwa igitanda cyiza ushobora gushyiramo umurwayi akagenda atekanye. Igisubizo cyabonetse mu cyaro, ibitaro byo mu cyaro n'ukuri byongeye byasubizwe. Urarebamo imbere ukuntu muri iyi ambulance iteye. Iyi ni rifani abashinwa bakoze rwose, igendamo abantu batatu rwose, ikaba igenda hagati ya kilometero 70 na 80, ikaba ifite no kuri iyi ni ambulance nziza cyane. Amasantere de santé na poste de santé yo mu byaro rwose yasubijwe. Niba mushaka iyi ambulance namwe mwambwira nkababwira ikiza ki ambulance. Iyi ambulance ishobora gutwara umurwayi umwe, umuganga n'umuherekeje. Nukuvuga ngo iyi ambulance igendamo abantu 3 kandi ni ambulance ini safe nziza cyane. Ifite gaze n'imbere, ifite ubwo bayita gazera, reka nsubiremo harya bayita ngo iki no oxygene. Nukuvuga ngo iyi oxygene ku buryo umurwayi agenda afite oxygene rwose nta kibazo. Iyi ambulance yavumbuwe muri uyu mwaka kandi ikabiri gukoreshwa mu gihugu cy'Ubushinwa. Abashinwa bakaba bibutse, nukuvuga ngo hano mu Rwanda, leta y'u Rwanda ni mugane iyi ambulance kuko na ambulance igura amafaranga makeya. Mugende muzishyira mu masantere de santé, amaposte de santé kugira ngo tubashe kwita ku barwayi. Ndasubiramo ibitaro byo kwa muganga navugishijwe kubera ambulance we. Nukuri ndavuga ngo amaposte de santé cyangwa ibigo nderabuzima byo mu cyaro igisubizo cyabonetse. Iyi niyo rifani yonyine ishobora gutabara. Nukuvuga ngo hahandi imodoka zitabasha kunyura, imodoka nini kubera ubuto bw'iyi modoka cyangwa bw'iyi rifani ibasha kuhanyura. Hahandi imodoka itabasha kunyura, iyi rifani iramo imbere ukuntu hateye we. Ndebera imbere ukuntu hateye we. Nukuvuga ngo dore igitanda, dore aho umuganga yakwicara kuri uruhande urabibona rw'iburyo.